Bahar sedang melintasi hutan. Buka jalur, men. Buka jalur. Tarik. No problem. Tarik. Dewin. Capek, men. Ampun itu lah. Susula pakai es kula. Nurut, no problem. Oke. Ini jalan menuju Lekok Kuing. Terdapat pohon tumbang. Ditumbangin, tak tumbang sendiri ya kan? Nggak tahu kita. Ditumbangi lah, dipotong aja lah. Nah, rekam. Gantian. Kami mau lewat nih. Lalu bawa 250 aja. Air nyangkut, air nyangkut. Keren sekali, woi. Ah, buang aja nih motor. Buang aja nih. Buang aja nih. Digas. Gas penuh terus. Bisa ke depan lagi tuh. Ijak aja tuh. Oke, kita lanjut menuju lokasi yang kita tuju. Oke, check it out.